A'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahu dam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa
ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. So ada. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Hasibakiyah. Nama ayah siapa? Nama ayah Jeffrey. Nama mama siapa? Erni. Abang Asif berapa tahun umurnya? 95. Ah, umur abang Asif berapa tahun? 5 tahun 9 bulan. Abang Asif kampungnya di mana? Baruidan. Abang Asif kelas berapa? Kelas kedua. Siapa ibu abang Asif? Bu Ida sama Ibu Cut. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.